başından hedi zayıftır da ben. Zayıftır da ben. Bele, mesela kesim ko lekulinin derbare dünyayı Arap da dinvisen. Zor kem de derbare Kurdan da zanen. Mesela neha gelek kes derbare Irak da dinvisen. Lejgora wan Irak devletike Arap. Em hemu dizan ku ha naye beş Kurdistan Irak bakurji haya. Le بوليكولين او ام ذكر بيجن ناسيوناليزم ميثودولوجيك ولا باريزيا ميثودولوجيك يعني قال لك استني بعربي يان بكورتي دزانا يان بتني بتركي يان بفارسي جي وبالتالي بو كردان لازم يكون كسك تشين زمان دنجي بزانا ونتني يك ولات يك دولتشي بنيره وجبورا من جبو ميثود وجبو perspectief تشيك باكيش ولازم جياكو ديالوج بperspectief in dun وميثود in dun جي فكري بمينه بتايبتي دواري اكاديميك ده ودواري زانيسته تو باش زاني بره كردولوژي كيمبو اوتوريتير و سبور كيمبون لجبون اسنامه كردي غاواكو كردولوك کار دکرن خبات دکرن اوا دکرم دبون وکا میناک وکا ایدول وکا کارکو براستی لسر ناسنامه یا کرد باندوری دکرن یعنی اویا هم وکا جعالی کردان و هم جعالی دولتین کو کردا انکار دکرن ناسنامه کردا انکار دکرن کردولوگان یعنی کسین کلسر کردا به علمی کار دکن وانا وک اوتوریته یا وکا پیروز وکا اوک ددان ناساندن حتی بوی آوائی دسپیکا اوکه ده دسپیکا سه سالا بیستی ده ترک بناوی اوروپی وکا کولینرین اوروپین ناوی خواه سخته دکرن مثلا دکتر فریچ نزدان دکتر چه وکا کو یکی کردولوگک وکا لیکولینرکی اوروپیه ویا تشتکی علمینی ویساندیه سر کردان و راستیه کرده اوه کردنو بگرن ببین آس بکن یعنی همجه آلیه ترکان و انکار کرنا کردبونه ببی آوائی جه او پوزیتیویزما یعنی علم قیمت علم کو علمدار کو تشتکی دبیجه سر دیروکا کرده سر کوکا کرده yani لسر کرداج پر گرینگ بود yani mesela کارو خباتن مینورسکی جبو کردکی نتوه برور وکه چه بجم پرتوککی وکه پیروس اتو کرن yani rolin Kürdologa çıkas ve demek kim bu yani hecmaravan rolavan avkas gram bu naha edi Kürdoloji çavaku mrof dixaze veket demu dezgeh buna avtonom de üniversiteyan de brasti cin negirti beji li veket ew beşin ku tu behsavan kir babetin Kürdoloji jî edi ew yani edi berfireh bû berê cenabê te pir baş dizane yani hemû warên Kürdolojiyê weka siyaset dihat qebûl kirin weka digotin yani îcade nizanim çi ye taybetî êtir ku ew politize dihat kirin yani akademiya Kürdolojik dihat politize kirin lê ez bawerim di vî warê de Kürdolojî di warê akademîk de rêyekê baş da pêşiyaxe û rêyekî baş derbas bû ev kir hate qonavekî nû cenabê te di wî warî de bimire belê bi taybetî ji ber ku Kurdistan gelek wert bindest bû û imkanên avabûna zimanê Kurdî wekî zimanê zanistî û
مثلا روش کردان زور کم زنینگه د کردستانی دژی هبون یعنی برای د سلیمانی آوکری هاتی آوکرن و پاشه هاتی گرتون و اف زنینگه د هولیر دبو و از نظرم کنگی د بجارکی وکی آمدی ده زنینگه جی دست بکرنه و لیکولین بزمان کردی و لیکولین درباره کردان دژی گل کم هبون کویشی باش خبر بله کوی سان لکوی سانجاک جی از باورم آن باش بکرم بله یعنی طبعا ایرو گلک بهتر زنینگه هنه للویگ لست سال 19 گلک کسین آلمانی و انگلیزی و روسی جی هبون و لویخت کودرلوژی برستی زنینه که ابدکرم بیش زنینه که امپریالیست بو پرچی که پروژه کولونیال و امپریالیستی بون و مثلا کودرلوگی کی مزن و باکیش و گرینگ وکی مینورسکی لعین و echt دخواست بزانت شوا کورد نه وکی ترکن نه وکی خاک ایرانی نه وکی فارسن نه وکی ارمنینه و او جی بو سیاست پرچ کرنا امپراتوری عثمانی جی لازم بو لتشی که بکش بتابتی کردلوژیا روسی باش شورش روسیه سال 1917 هدی پیشکتی بو یعنی پروگرسیو بویه جبرکو پرچ سیاست بولشویک یعنی سیاست سوویت بویه و اف سیاست سوویت نتویی اف بوكو ولاتين بتشوك وكي كورد وكي قالي مثلا تشيتشنيا جي فيلان اوش ديكارن زماني خوا عوابكن وكي زماني زنستي وبالتالي دي يكتي السوفيت زماني كردي قالك زو عوابوية وكي زماني ادبي وزماني روجنامجري وزماني كي زنستي جي وتنيد ببورة تنيد راكد جي هدي جي وهابو لقالكي درين تربوية يعني او ديروكا امبرياليزم وديروكا سوفيت جبو افابونا وبو ديروكا كردلوجير جي قالكي قرينغو باكيشة لإيرو تشيكي باكيشترين كون إيرو قالك كردلوجين كورتها يعني بري كردلوجي بالتايبتي كارا خاكين أوروبا بوم مثل كسين إنجليزي وكي سي جي إدمونز وماكنزي وكسين ألماني أوسكار مان وكسين روسي وكي مينورسكي وبازيل نيكيتين لإيرو قالك كسين جو كردستاني جي قالك لكوليندكن أو د أوروبا يان د أمريكا د زنينجهن د خوينن وها هدي أوجي باتش beter bedengi خوا bedengi كردي لكلنا درباره كردان دجدكن واز بوون كنتش قالكي باكيش وقالكي مزنه و ايروجي قالك ميثود نو جي هنا جبو كردلوجي نتني كردلوجيا كيف نبرست فيلولوجيك هي ونتني كردلوجيا بابا بيجم ماركسيستية يعني ماركسيزم دسالين هفته قالك مزنبو وجبو لكولين شابجم لكولين أنثروبولوجيك وسوسيولوجيك قالكي مزنبو لإيرو قالك برسبكتيف دينجي هنا بكي بوست كولونياليزم فيمينيزم ديروكا جنسية وقالك تشتين دينجي هنا يعني ها قالك مندو مزنبويا بله ما مثلا بنسر مثلا مادام تا کردولوژیا سوویت وکر از چند پرسه من هنن از آنم که کلینه کتای سروبر یا علمی لسر کردولوژیا سوویت و نوع چیه اورینتالیزم رخنادی که برای ام بنسن اولور چند پرسه من هنن لی برای ام بنسر کردولوژیا سوویتی از خازم سر کردولوژیا روسیایی یا کو پچک جوداتر جیا روجاوای دست بکر ام بحث بکن یعنی بطایبتی جی
rola koleksiyonun destnivîsarên Kurdî ya Alexander Jaba û ya Mela Mahmûdê Beyazîdî. Burada min jî karê min henin loma ez tiştekî têzekê wisa ez pêşniyarê te bikim ka cenabê te çi difikrî ser wî ye. Bi min e ku gava ku Kurdologên Rojavayî bi alimên Kurd kar kirine bi hewra encam ne oryantalizm e encam hakîkiye û bi rastî zanîstiye û bi rastî tiştên berhemin pir hêja derketine olê. Yani esas em bêjin ên Rûsî bi vî awayî kar kirine. Heta Petr Leh jî çûye nav Kurda da te dît xebat kiriye. Bazîl Nikîtin bi Mele Saîd gelek kar kiriye û destnivîsar û tiştî jê kom kiriye. Lê di vî barî da taybetmendiyekî pir mînak wek rol model em dikarin bêjin ya herê baş ya Jaba û Beyazîdî ye. Yani ew ekolekî pir cuda ye ku tiştê balkêş e. Yani çima balkêş e ji ber ku Akademiya Rûsî wêga vê piştê şerê Krimê evkê konsolên hemû ekolê bajarên Kurda danin yani aliyê İranê jî, aliyê Tirkiye jî, Osmanî jî kom dike dibêje yani derheqa dixwaze derheqa Kurdan de destnivîsar ji wan re bêşandin. Hin konsolên din Urmiye evên din bi rastî dişînin gelekî konsol dişînin lê ya evkê ya Jaba berdewam dike ne tenê carekê dişîne du cara Jaba jiyana xwe dide êdî Kurdolojiyê re. Yani êdî jiyana wî heya dawiyê jî heya li İzmîrê bimire vefat bike heya vêga wê jî xebat dike. Ew jî bawerim ew têkilî ew roha ekîbûn bi Kurdekê ne tenê Kurdekê ne tenê Mela Mahmûd Beyazîdî jî tu zanîn wir gelek milleyên alimên Kurdên din heye. Di vî barî de ew tradisyoneke çênekir tu dibêjî di Kurdolojiya Rûsyayê. Rûsya paşê li Sovyetê. Belê. Gelek spas. Paşerekî gelekî baş e û giring e. Ji ber ku rola alimên Kurd yan zaneyên Kurd wekî Mela Mahmûdê Beyazîdî ne gelek hatiye dîtin û ji terefê Rûsî jî ne hatiye dîtin. Ji ber ku wekî we jî gotiye yani Mela Mahmûdê Beyazîdî û August Jaba pêv re gelek kar kirine. Mesela ferhengekî Kurdî Rûsî ava kirine û koleksiyonên folklorî û koleksiyonên zimanî û filolojîk jî kirine. Lê ew kitap tenê çend ji wan hatine çapkirin û hemû tenê bi navê Jaba hatine çapkirin. Yani Evet. mesela August Jaba Récits Kurd yani hikayetên Kurdî tenê bi navê Jaba hatiye çapkirin. û rola Beyazîdî bi rastî hindik hatiye ji bîr kirin ji ber ku em dikarin di konferansên Akademiya Rûsî Zanistî jî bibînin ku oryantalîstên Rûs bawer kiriye ku alimên Kurd û alimên İslamî hemû kevneperest bûn û baş nezanin. Mesela di koleksiyona Jaba jî ew li wir jî destnivîsekê elîtera maxî jî hebû. û ji ber min ew destnivîsekê gelekî bakêş Erê ez ê bêm ser eviya pir giring e xebatê te heye li ser elîtera maxî ez ê taybetî ez ê ew bikim biya lê ew tiştê ku tu cenabê te dibêje ku Jaba ji bo Mela Mahmûdê Beyazîdî kir ya rastî justî jî ji bo Jaba kir ew ferhenga ku Jaba amade kirî bi Kurdî Fransî bin ser navê justî hate çapkirin ez bawerim piştî wê xwe Jaba tiştê xwe neşand ji bo çapkirinê ji bo dünyaya Kurdolojiyê re ew kire. Lê li wir rola herê giring bawerim nizanim tu derheqa wî ya da çi dibêjî rola herê belkî neyînî yani negatif
Peter Lerch dileyze, Peter Lerch ew tiş komisyonê de ye, komisyon dişîne vê weka otorîte weka pispor, her tiştên ku tên akademiyê divê Lerch binêre û analîz bike û rapor bide ka qîmeta wan çi ye. Mesela ji bo şerefname jî, ji bo ew pirtûka tawarîxê cedîdê Kurdistan ya Mela Mahmûdê Beyazîdî jî belkî jî ji ber loma ûn dabûye. Lerch gotiye ya ewa şerefname tekrar dike, dubare dike, em va tişta dizanin. Yani piçek rolekî neyînî dileyze Lerch. Lewra yani kar û barên Mela Mahmûdê Beyazîdî piçek nekişifkirî weka veşartî dimîne û balkêşe piştê wê jî heya bi rûdenk û heta bi 1961 ew di nav tozê da dimîne, kes jî nizane tesadüfen yekê arabîst dibîne û tê ji Profesör Qanadê Kurdora dibêje. Dibêje ya li vir yani hin dokument henin Kurdî ne tiştê ecêbin û çima lê ev nakin. Heya wê çaxê yani em bêjin nêzîkî 100 sale ev ya ne waye yani nêzîkî 100 sal ew koleksiyona destnivîsarên Kurdî veşartî dimîne. Bele rast e. Yani tiştê gelekî acayîb e ku destnivîsên û nivîsandinên Bayezîdî tenê 100 sal paşê mirina wî hatine çapkirin û bi taybetî li bikara Rûdenko jî. Lê îro dikarin wan bixwînin yan mesela di Bakurê de bi tîpin latînî jî hatine çapkirin. Lê bi giştî ew rola oryantalîzmê 100 sala nû dihane ku rola zaneyên Kurd wekî Bayezîdî, wekî Şeref Xan Bîtlîsî, wekî Ehmedî Xanî jî kêm hatiye dîtin û filolojiya rojevayî yani filolojiya modern rêzmanê Kurdî ava kiriye. Yani lêkolînên min pirsa serfa kurmancıya Ali Teramixî em ev bikin te çend cara di konferansên ilmî de zanistî de ew babet aniyê ziman tu dixwazî li ser Ali Teramixî ya rastî ez karim bêjim têzeke nû tînî çend cara ew kir lê mixabin di nav Kurdnasan de û Kurdpervanan de entelektûalan de ew babet zêde nehate nîqaşkirin. Ez dixwazim li ser têza xwe ya li ser Ali Teramixî weka vernekuleşin, rola vernekuleşin yani ku em bêjin ji bo neteweperweriyê çi rol dileyîze gava ku zimanê axaftinê dibe zimanê qeydeyên nivîsandina nivîskî datîne ya te têza te ev ku ev ya ji aliyê Ali Teramixî hatiye kirin. Dixwazê em dest pê bikin yani serfa kurmancı ya Ali Teramixî dîtina xwe bibêjin. Bele fermo. Yani gelek spas. Yani wekî min got oryantalîzmê rojevayî di got Kurd tenê gelekê koçerîne û li nav wan nivîsandin û edebiyata netewî tune ye, nivîskî tune ye. Yani tenê folklora wan heye. Yani wekî netewekê folklorî hatine dîtin. Mesela Bazilnîk jî dibêje ku li nav Kurdan gelek folklor heye. Lê li aynı wext li nav Kurdan edebiyata yani wêjî ya nivîsandî jî hebû. Mesela helbestvanên wekî Ehmedê Xanî û Mela Batî û Melayê Cezîrî filan. Lê ew kevne şopiya nivîsandî û ev kevne şopiya zanîstî jî heta îro zor kêm hatiye dîtin û birastî ew hatiye ji bîr kirin. û ez bawerim ku bi taybetî ev e ji ber ku ev kevne şopiya nivîsandî û edebî û wêjeyî bi taybetî di medresên gundî ên Kurdistanê Bakurê de hebû. û teban ew hemû hatine girtin di salên bîstên sed sala bîstan de ji aliyê Kemalîstan. Lê
اف رزماني كردي يعني اف صرفة كرمانجي جبر من يكمين رزماني زماني كردية اول ناف مدرسة ين كردستاني هاتي خوندن وبراستي نزيجة حتى إيرو هاتي خوندن لأو كتاب كت نا هاتي يتشابكرن يعني همو وقت وكي دسنفيس هاتي خوندن وهاتي كوبيكرن يعني من بقلك خوان كارين مدرسة إن باكورك ساكريا وهم جوان أو كتاب نسكريا يعني جوار من تشكي جالك بكيش بوك كتابك كو Küçük. نهاتي نسكرن لبو خوان وانين مدرسة جالك بناف دين ودين بو وجالك هاتي خوانن وجدلف هاتي خوانن وجوار من Mamosta em dikarin bêjin ew destnivîsarên Milla Mehmûdê Beyazîdî û Jaba li ser esasa ew serfa kurmancî ya Elî Teramîxî hatiye înşa kirin. بله يعني او يك دسنفيسا سيرفو كورمانجي هاتي انين بو بيترسبورغ لجورا او كوميسيونا اكاديميا زنستيا روسي كتاب نبكيش بو جباكو ريزماني اربي بو وبكاتيجوري ومفهوم كيف نبرست هات بو نفيسان جبوي نبكيش بو جبوي او 7 سال نهاتي يتشابكرن تنه de sala 1971 de Baghdad جا علي معروف از ندار علي او جي او كتا او تشاب جي نباش هاتي نذكرن وتنه بري 2 سال لناف نوبهار جارك دن هاتي تشاب كرن يعني ايرو ام دكرن وكتابي بوخوين جبر من اريد دستمه ده هي نها بله وقالك كتابك قالك باكيش جباكو جاري يكم رزماني كردي هاتي نویسندن و كردي جي وكي زمانك زنستي جي هاتي نویسندن ماموسا لورا يعني دجال فارسي صرفة فارسي وصرفة عربي داتينا وكاكو بيجا ويا وكيفن يعني هرسي زمان ده همين أستدنا وكا جرامر وكا أو لورا بهورا أو داية نوايا بله راسته وجبو ويجي او كتابك قال لك باكاش ام دكرم بيجكو رزماني كومباراتيف يعني او كتاب نانفيسكو زماني عربي جهمو شرين تورو مقدسترا وبيروسترا فيلان او اتني رزماني صرفة عربي دنويسا وصرفة فارسي وصرفة كرديجي وهرسي وك هاف تنديتن يعني ترى ما خلنا بيجكو يكجوان خوشتر ومهمتر او تنه مفهومين صرفة عربي جبو فارسي وكردجي دنويسا ماموستا گریدانا صرفة كرمانجي بناسنامه كردي جبر بيات او ديكي يعني تدبيجي رولا كيوي گرينج جبو ناسنامه كردي هي صرفة كرمانجي سربيات كاري هن تشتين بله از بورم و جاري يكم كو از لكردستاني بوم من هيج دزانيكو طبعا قالك لحشين كردي هنا وطبعا هم رزانكو جدستي حكومة تركيا وجدستي رسمية تركي تيغوتنكو كردي نزمانك يقرتية تاني قالك لحشنا بله بله شو من كردستاني بكوي جاري يك من هجديتي يكو همو كرد بشتي يعني موديل يعني نورمين كردي باكاج دزاني ولوي وقت نازاني او تشاوا ممكن بو يجبركو كتابين بزماني كودي تنبون كودي قدغبو ورو مثل راديو ييفان زايبو لإيرو بورمكو اف ناسنيمية نتوية كردي جسد سالان لناف مدرسة ينبكور هاتية أفكرن وبكتاب وكي تصريف كورمانجي وكتاب وكي نوبهارة بتشوكان و أكيد إيماني وبتابتي جي مموزيني أحمد خنيجي أو ناسنيمية نتوية زماني
جبو كردان هاتية أفاكرن وهاتية دومكرن وجوغر من أو كيف نشوفيا زانستيا بزماني كردي قالكي بكيش بو وقالكي جرينجي بو جبركو بالكاريا مدرسة بكوري اف ناسنامية و اف زانستيا موديلا زماني كردي وموديلا ريزماني كردي وكردي حقيقي يعني ريزماني كردي كوريكت اف موديل هاتيا دو ملا محمود بيازيدي ملا محمود بيازيدي دبيجه انا ها للتمامية كردستاني او زماني كو ججابر او صد بيجه او زماني كو از بيد نويسن مددم تا تمامية كردستاني ده او زمان وك درباست وك ستاندارد يعني او زماني كرمانجية كو ملا محمود بيازيدي دنويسينه ابيا شوات يعني جريدايه او مثلا تيزاتيا اللي قال اللي ترامي فيه يعني استورم كوبراستي وهابه يعني لناف كردان او زانينا كردية ستاندارد وكردية باكشترين وخوشترين هبو يعني زمانك ستاندارد وزمانك وجهي لناف كردان ج 7 سالا هبدهان هجدهان نوزدهان جي هبو جگور من جبو ناسنمی نتویه کردان جگلکی بکش کو نتنی جگلکی فولکلورینه و نه جگلکی بلختشنه كورت جالكي بشهرستانية وجايي وزنستيجينا جغور من اف جرنجية كتاب وكي اللي ترى ماخي اف يعني ان كان وهاجي ببينن كنا ناف كردان جست صالان اف كيف نشوبيا زنستي او شهرستانية وجايي هبو وجغور من تشتكي جالكي بكيش وخوش ونويا كو إيرو دكارن جارك دن ببينن أو كيف نشوفيا روشن بيري وزنستي تشاوا هاتيا تشيكرن وتشاوا دومكريا حتى وقت بايزيدي وباشيجي. ما مسته أو تئوریات سوسیال یا گردایی به ایدئولوژی زمان تدبیجی ایدئولوژی زمان. گلو أو نرينات أو تزات لسر ali teramiki gredaiye به موديلات تئوريك. بله يعني ايديولوژيا زماني تيجي بكيش يعني مثل بالناسيوناليزم يعني ولا باريزيا مودرن ايديولوژيا زماني نو هي يعني de حركتين نتوى بروري مروف باوردكن كو زماني زكماكي وزماني دياخوة زماني خوشترين وغرينترينة لو كيفن وان نبو يعني مثل الامبراطورية العثمانية طبعا زماني عربي وكي زماني خوشترين ومباكشترين هاتي ديتن وزماني فارسي جي وكي زماني ويي هاتي ديتن يعني لوي وقت ایدئولوژی زمانی این دن هبون جبرکو لوی وقت کس باور نکر کو زمان گوتاری زمان زکمکی گرینگ بون ولا لا اوروبا جنبو هابو مثلا زمان کتاب پیروز گرینگ بو نوای زمان کتاب پیروز والإمبراطورية العثمانية أو السيناء الثلاثة زمان هبون أربية كلاسيك أربية زمان قرآن تركيا عثماني والأينوغت زمان فارسية وجاي وأول زمان هاتنا نيكساندن أول زمان وكي زمان رسمي هاتنا ديتن لزمان غوتاري وكي بقشتي وكي لهجة وكي جارغون هاتنا ديتن وكي زمان سر بخوا والأينوغت وكي زمان برول بقانون رزماني وتنير الست سالة هجدهان هدي مرو بوردك كو زمان غوتاري جي قانون جيهان
ونتني لناف كردان وكي مروفكي وكي اليتراماخي مثل لناف قالي ارمنيجي ولناف قالي روماني وبلغارستانجي هدي چت رزمانی نو هاتن نویسندن رزمانی زمانی گوتاری هاتن نویسندن و لور امکان مبین کنت نه اخفتن زمانی نو آوابویه لای وقت ایدئولوژی زمانی آوابویه که زمانی زکمکی زمانی گوتاری جی زمانی که رسمیه و دویر زمانی که رسمیه و زمانی گوتاری لور تدا قانون و گرامر رزمان تدا جهنم وجوجور من مثل لبر دناو دیروکا اسلامی داشی او گوهرتن از باورم روله کی دلیزه بره قانون اسلامی دا یعنی پرتوکا پیروز هر تشبو هر یعنی پیوستی به کتابه که دن نبو یعنی پیوستی به نویساندنه که دن نبو لی ملتن کو جوه زمانی فهم ندکرن زمانی پیروز یا عربی فهم ندکرن هبو لورا از باورم به تایبتی دما عباسیانده و به تایبتی گل صوفی تصوفی و یعنی پیوستی به شروع کرنا به زمان او اتنیک زمان نتویی یا ملتن کو ام بجن بزمان عربی نزانن جوان را ام بجن شروع کرنا دین يعني نتن شروع كرنا دين مثلا شروع كرنا تشتين او تشتي كنتو دبيجي فولكلوريك يعني مثلا اي فولكلور ممي عالم فولكلوري بوس يا بند سليبين زانچه ام بجن شاعرين كلاسيك ان كردي لورا كو قانون خدایی الهی بگیهن خلقه بالزمان وان يعني دست به نویساندنا به کردی فارسی جوسا به کردی فارسی کرن و د سوسیولوژیا پشکتنا يعني وجهه کلاسیک اسلامی دا از باورم تشتکی موتیواسیون که وسا جهه از جبرت خازم بهم سر مسئله که لی بری بی تزانی ام قابا هفدو دبینن به مناقشه به نقاش لسر احمد خانی ام نکارن جهوه ببن يعني نرين تا سر احمد خانی هبو یا راستی دنابرا لیکولینرین کرد و لیکولینرین کردولوژی یا اروپا دا او گنگشی زودا هیه همشریت مارتین وان بنوسن شخواه گوتی بو از باور نکارم باور بکم که یعنی یکی روشلات کس تشتکی وک احمد خانی یعنی بنویسنه او شکو گمانانی بو که حجی قادر کوی و سرزیده کریه او تشتانا که در حقا کرده دا دبیجه لجبر كنت بحثها كيكرا جبر درباسي البروبلم تاكو زمانين دنجي نبيسكي هبون او ج عربي كمتر نبون دوي وارده احمد خاني تزاني چه دبه دبه خودي متن خودي مهبايا من علي خريري من ملا جزيري من راهشتا اوكي يعني عزمانه اوكي وان يعني من نودنك بكره نافدار بكره وانا يعني بالزماني وان ايكو بالزماني كرديني بيسانديه ومستدو المسألة احمد خاني دا بري نظام انها فكرة قالوا وصايا بري تدقو فكرة كردستان كي جلمبر د رامانا احمد خاني دا تنيا لورا تنكاري احمد خاني وكا نتوه پرورک رومانتیک نتوه پرورک ایدئولوژیک وک فکر وک بحث بینی گلو همین فکر دهید سر همین رامان دهید بله سپاس از باورم که وجی گوتی یعنی رول زمانی عربی گلکی باکش و مزن بو لتشتی که دنجی هبو يعني لبارتشين دنيا إسلامي كو لور كو زماني عربي نزماني غوتاريبو
مثلا د اناتولیا د ایرو ترکیه و د بالکان دجی يعني ولاتن وكي ارناووت وبوسناك فلان وبلغارستان جي وطبعا د ايران ده واسيا المركزي ده ود هندستان جي لور نه عربي لزماني فارسي وكي زماني ادبي هاتي ادبي بله وارتشي قالك باكيشكو ام دكارم بيجكو وكي د اوروبا ده جيكي كوسموبوليتا بزماني لاتيني هبو ود هندستان جيكي كوسموبوليتا بزماني سانسكريت هبو بله ود دنيا اسلاميه زماني فارسي وكي زماني كوسموبوليت هاتي ديتا بله الست سالة بتايبتي باشين هلبستين فردوسي يعني الشيخنامية فردوسي وبتايبتي ليلى مجنون نظامي نابو دنبونه وهم بخوانكارين صوفي مثلا كتاب غولستاني السعدي جي خوانية بزماني فارسي وجبو هيمبونا زماني فارسي او كتاب شهاتي خوندن يعني جي 6 سالة دوانز دهان حتى 6 سالة نوز دهان زماني فارسي زماني وجهي اي مزنترين بو سردسته بله و ام دكارن لناف مموزين احمد خانيجي ببينن كو لور باندورا زماني فارسي قالك مزنة يعني قالك كلمين وجهي ان فارسي كلاسيك تيدا جيهانا و بفرهنگك فارسي تكاري قالك تشت برشين مموزيني جي فان بكي يعني ويك من دچند مقاله جي د غوتيه لناف مموزينه ده ولات باريزيا رومانتيك نابينن لام vernacularization دبينن يعني افا بونا زماني غوتاري لجيكي كوزموبوليت بتايبتي لجيكي كوزموبوليت فارسي يعني دا اوروبا دي جي وهابو دست سلا بنج دهان حتى هفدهان زماني وكي فرنسي وإيطالياني هدي زماني لاتيني أفا بونه وكي زمانين نبيساندي وكي زمانين ويجي وكي زمانين زانيستيجي ونزيك أين وقت لكردستان جي وهابو بري زماني عربي وزماني فارسي زمانين علمي وزمانين هلبستي ويجي بون للست سلا هفدهان زمانين وكي كردي بلغارستاني روماني وأرمينيا مودرن أفابونا جوي روشا كوزموبوليت وكلاسيك وجغر من وهاب دكرم ببيجنكو مموزين متينيك قليك باكيشة جبركو أو متينيك كلاسيكة ليك طرف ولا أين وقت جاري يكمه كو هبستا زانستي بزماني كردي هاتي نبيساندن وخاني ادبيات الاتبيه يا بلغاران لسر ادبيات ديني يا بلغاران هاتي افكرين و ابيكو وكا امبيجن تيوريتيك وكا يا ايديولوجي بيشين يا نتوه بربريه او دكين يكي دينداره يعني دين ابي بابازا يعني او ككليسيه ديريه دي كتابه ديروكا سلافياني دا هوكا كوتيه اي بولغارو تو تشما جخوا شرم دكي كنت تشخرا نابجي ببلغاري او قوتن فقط او قوتن بويا نورم برنسيب بنجها نتوى بربريا بلغاري يعني لبر تصور بلغاريا وكولات تنية يعني لبر رومانتيكا او كتنة اللي يعني تشتكي نتوى بربري هي او يا وكا جالية توريسيان وسوسيولوجين بلغار وتيروكسان بلغار وكا پیشنگ نتوه پروری وان تدیتن گریدایی به او مسئله کردستان ده او که ده احمد خانی ده
باشا ما مست كارن وچا او کې بکن پروبلماتیزه بکن بجن او تش بری 3 سال د شرفنامه ده شرف خان بیتسی ده هي يعني شرف خان سينورين كردستان داتينا يعني وقت تصوره كي سريويدا ولاية كردستان هي قالوا للحقبية دا تو تدبيش يعني از بوارد كفرك كي قال لك باكيش ومازلنا ناف شرف نامي بدليسي ومتينة وكي ميموزينة هنا يعني شرف نامه بالتالي ديروكا ميرين كردية يعني تنادر بار ميرين جزيرة بوتان وميرين چمش كزاك فلان وچنس ديروكا سياسات وإدارة كرنا دول كردان يعني ميركتين حكومات إدارة كرنا يعني أو كرونيكا ديناستية كردية بله ل تشتكي قالك باكيج لنا ميموزينة هاي يعني چنجر درباره ميركي بناوي ميرزا تنویساندن ل اف كتاب نه وكي باترون ميرك هاي مثل شاهنامه فردوسي بباتروناج محمود غزنوي غزنوي بله 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 وليلى مجنون نظاميجي بباتروناج ميريجي هاتي نویساندن ل لناف ميموزينه هیچ پاتروناجا میری هیچ تنه يعني جاري يكم جبو خوانكار وجبو خوانكار مدرسة جي هاتي نبيساندن ونجبو ميرك وأز يعني جي قال لك هبيان كريه قلتيه اگر تا آورك بدايا او تشتين كو انا ها زيبن اوي ببانا زير يعني وكا كو اگر تا آلي كري بكرا به قیمت اوی به بهاتر بایا ل پیاسه دا به بلافتر بگو نام خلقه دا بلافتر بگو ل دیاره یار آلیکاری نکریه ل سیستم که یعنی پر ل کولینر گواکو دبی عالی ما محمود احمد خانی بکند بجن یعنی اویاج işte feodalek mirek hevi dikir ku ava devleta Kurdî neteva ava bike ya rastî sîtem heye yani gilî û gazin heye jê ku tiştê ku pêwîst e nake û heta dibêje li ber sûçê me yê şaîran feqîran xelq çi ye yani li vir hêvî ji ewkê tune ye ji mîrek tune ye ku em bêjin devletek netevî ava bike. Hani mesela hin kes hene nevê modernîstê mesela neqeşeyekî min gel Mamosta Abbas Welî heye Abbas Welî dibe yani ew neteve perwerî dibe dijî ewkê be dijî monarka dibe krala dibe mîra emîra yani organizasyona weke ewka xelq be yani ya gelerî be ya rastî dibir de ewkê de li bir Ehmedî Xanî de qasê ku dibêjin yani ji Mîrza Bek ew qas hêvî dike ew dike ez wisa nabînim yani tersevî rasttir e yani ew hêviyên Ehmedî Xanî bicî nayîne. بله يعني اوجي برشارك قالك مزلنا وازي دارم كو ازدكارم هنك براستي برسي بدم ام ذكرن لقالك جيب بينكو ولات باريزيا خاني نتام وكي ولات باريزيا مودرن ورومانتيكا مثلا ولات باريزيا مودرن ورومانتيك بقشتي ولات باريزيا شورشكارية ولناف ميموزينه ده هیچ درباره شورشگری و رابون فلان و سرخبون هیچ تنه و اوجی تشکی بکش کو مثلا لناف شاهنامه فردوسی حکایت کاوا هیا و کاوا وکی مروفک شورشگره و لعین وقت دیروک کاوا وکی اوابونا گلی کردی هاتي يديتن ناف فردوسي وقال يا كل شرف خان ده شرفنامه ده باش بكارتينه بيا وكا
جنازيسا كردا يعني وكا جنازيسا كردا. بله لي او حكاية لناف ميموزين ده تنا اگر لأين وقت جلك حكاية ان دني in Shahnameh Ferdowsi وكلي بيجان ومانيجا ورستم زال فلان جلك پهلوانين شاهنامه دناف ميموزين جيهاية يعني از بقول كتشكي قالك باكيشكو ولات باريزية خاني نه اوقاس ولات باريزية شورش جير ورومانتيكا ولا اين وقت امدكار مبينكو حكمت وزمان بإيديولوجيين دن تهديتن مثلا مير بتابتي ميرزا نتني وكي باترونه برست يمدكار مبيجكو خاني وكي رخنيا ميرزا دكا بله شما غازن هي الكريمة نكا وبرست جاري يكمكو لناف كتابك وها او قاس برخنا جبو مير هات يعني بيسان مثلا نظامي قد رخنيا ميري نكا ليلة أين وقت أمجي دي كرم بين كورولا ميري لناف ميموزيني نتني رولا سياسية لا أين وقت رولا كدينيجية مثلا ميري زين الدين يعني تشنتشتين خرابتك لكارن وي إن خراب جبو بقشكرنا إشكي ميموزيني لازمة ولدوية برتوكشي تنفيسان كو كارين ميري زين الدين وكارين بيكو جو كشكرنا اشكي ميموزين لازمه وابا كشكرنا اشكي وانشيه خاني درباره اشكي حقيقي ومجازي جيد الفيزا واشكي مجازي اشكي لناف مروفانه يعني اشكي ميموزينيه واشكي حقيقي اشكي خوديه ولناف ميموزيني ده خانيجي لنويسكو اشكي لناف جن ومير دكار باكشتر ببا وهدي بك هدي او اشكي حقيقي جبو خودا ببا او بروسيسو يا تصوفه ولا أنا وقت بروسيسو يا كيميائي يعني الكيميكا وجوي رولا مير قلكي باكيشا خاني قلك جاد بيجيكو مير دكاري الكاريا اشكي ميموزين دكا جبركو او ناهيلكو او بزوجن وجبركو او نكار مزوجن او هردو باكيش دمينن وهدي اشكي وان دبا اشبه حقيقي بيدا ديكن بله ولا اين وقتي خنيجي نويسكو رولا ميري جبو زماني كودجي وهايا رولك كيميائية جبركو او دكار جبريا غوتنين كردي او زير بكا يعني او دكار development بكا او دكار وكي ميتالين وكي زير بكا بله او جي بروسيسويا الكيميائية كيميائية يعني افكرنا زيري بله ما مستة دي مسألة ميموزين دا اشقي مام اوزين تاجدين وستيلة تشتكي دند بيجي من دي انجليزياوي خانت وكا هوموسيكسواليزم يعني هم جنسي واوكي او بابت يعني تو شوا دنيري كو او مجنزين كتيه كراسي ميرا مم كتيه كراسي او كده يعني از بيا واي فهمدكم كو ابيا كرنفال يعني كرنفال تزاني جواكن تراديشنال دا كو عرفي عادتي بر حشكن او كن بتشك د روجن تشجن عيدو سيرانا دا بتشك او نورمن سوسيال بتشك سستكا بماسكيان ببالويان بتشتان تقريبا مثلا جنجي بدركبه البيبندين سوسيال او بكا رولن ماسكيان جواتن تراديشنال دا وسابو يعني از باورم يعني لبر او فيكسيونا يعني بتركي كورغو دبن فيكسيونا احمد خانيه كو تقريبا يعني نخوا شوا يعني نكارد د جيك سوسيال ده بيبندين ميمو زين پیدا بك يعني زين نكاره هر
نورمال بجنبونا خا بأوكي قد نكاره هره ناو جواتي دا أمبجن دستي خا بدا دستي مام وبهورا سيراني بكن شاقي شوخية بكن أوكي بكن يعني أزبن أو يا فيكشونه كو ماسكجي رولك وصد ليزا ليتا شروعي كتهيا شروعي كتنهيا بله يعني وكذا تشتكي دنجي اگر ازمتها به سرزيده بكم يعني تشتكو از زانم يعني حياكو زين بريا داي فام دكيكو دچن بار رملدار تزاني با كول فالادني رملدار دبيجا او گستلك نه گستلك كچككيه گستلك زلامكيه يعني لاوككيه از دبيجم او عشق مثلا عشق و چاغي دسبيدك حيا و چاغي اري مسكون هيا يعني جو سيراني جو شوخو شنگي او كي دناوبرواندا يعني ام بجت شكي خوش بويا فستيفال خوش بويا اللي از دبيجم حيا و چاغي عشق تنه يعني او شتكو فهم دككو او گستل کا لاوككيه او عشق از دبيجم و چاغي او دبا بله يعني براس قلت هي يعني أبدكارم بتشنت نرين وبرسبكتيف دن ديروكا موزيني جي بخوينن وأبدكارم ببرسن إيجار جيجنا روزلور وكي كارنفالك مثلا فولكلور ناسي روسي وسوفيت بنافي ميخائيل باختين جي قالك كارنفال جي نفيساندية لمن مقالك بالكارية تيوريا ومفهوم ديروكا جنسية يعني كتاب فيلسوفي فرنسي ميشيل فوكو بل من ليكولين كارية ولور اس بورمكو ام دكار مبين كل ناف مموزين ده مفهوم ونورمين زايندي وجنسيتي نوكي نورم ومفهوم ايرونه يعني إيرو مثلا مروف دكارة هيتروسexueel يان homosexueel لأف مفهوم لناف تشاندا إسلامية كلاسيك ولناف تشاندا مموزيل أف مفهوم تنن يعني جغورا قانون إسلامي أف لوات هاي أو علاقاتين homosexueel ناف مروفان لوات نجب جبو جنانه ليلة أينوغت لناف هالبستا إسلامية كلاسيك إشك هاي ولا همو هالبستا كلاسيك بزماني عربي بزماني فارسي وبزماني عثمانيجي أب إشك وبراسي معشوق يعني كسي تي هسكرن بقشتي وكي خورت وكي لاوكا أو أمدكارن وها ببينكو لوي وقته هسكرنا او اشكا جو اشكي هم زايندي وكي تشتكي نورمال وكي تشتكي ناتورال هات يديتن الچاندا اسلاميه كلاسيك يعني ده سالة 11 و 12 ده ادبيات فارسي ده بتايبتي ترك جرا غلام دبن ترك يعني ترك دبن اوكي لاوكي سبي يعني سبي شعيرن او كده بابتك او كب برجرينجا يعني او تشتي كنت دبجي راسته وصايا لأس جمان دكم كل برد فيكسيونا أحمد خاني ده او اشقا ايديال يعني اشقا اوكي هي ضد سبيك ده قبل ضد كرنفال ده از بابرم دبي فيكسيون ده او مجار تنيا از اوسا يعني كشة تو شو زانيم من ده قبل دكوا زنداني بيشغي او مثلا اشقا ايديال يعني اشقا حقيقي دسبيدك بله راست ليلة أنا وقتش ما مستثني تبنيك ساعتك ما تمام بقول لصحبتي ما برخاشتك من رجاكر رجيه ما بتشك او وقت بتشك زي ذكرنا خازي ام بردوان بكن 15 دقيقه زي ذكرنا
ام سپاسیاوان دکن و بردوام بکن. بله گلک سپاس. یعنی از بدارم ام ذكرن 15 دقيقة دربارة جنسية وأشكي دناف مموزينة دا كسابكن. يكتشك جلك باكيش هاي يعني ستي وزين هاتنا رخنكرن جبركو أو باورن كو أو أشكي وان جبو كتشكين دن هاي وهاي بون دبيج أو نراسته يعني جن نكار جن هزبكه ليلة أين وقت مم وتجدين باورن كو أو بخورت أشكانا ويكس جوارا نبيج كو أو نراسته يعني إيش كجبو خورت جبو لاوك نوكي تابو هات يديتن الويبرتي و براستي لنا مموزين از نظام كي جام بيتا لي الورجي بيتك هاي كو مم وتجدين نتني هفالن نتني برانا نتني وكي براين أخيرتينا خنيدن فيسكو مم كيسي زمان بو ويكي دن ليلة زمان بو يعني مم والتجدين وكي ليلة مجنون جهاتنا ديتن يعني لناف مم والتجدين نتني هفالتي هاي وبرايتي لإشكي هاي وإيرا إمباورن طبعا هوموسيكسواليتين لور نو هاي إشك نت تشتكي جنسية نت تشتكي سكسوالة إشك أخلاقية تستانية أخلاقية بله وجبوي إشكي للناف يعني ج تاجين ليلى بجلي تاجين وكم مرخص شي يعني لهنج شي رسم دكنا يعني جاميرك هري أوكا دنا مموزين ده بل تشجعلك بكيش وكي من قوت أم ذكر ما بين كل الناف مموزين نورمين زين دي ونورمين جنسي نوكي نورمين مودرنا جبوي ذكر ما بيجكو مموزين خاني وكي إيبوسك كلاسيكة يعني أدبيات وتشاندا كلاسيك تداجي هاي وإذ بورم جو بوما وهم ذكر ما بين كل الناف كردان ويجي كلاسيك شي هاي بمهو كلاسيك وبالنورم كلاسيك وبالنورم إيراني مامۆستا فیکسیۆنا ئەحمەدی خانیدا هەردوو تیپێن ئەڤینجی یا تاجدین و ستی و یا مەم و زین لە هەمبەر هەردووشی دەردەکەوە نایە هەردووشی رەخنە دیکە یعنی دەبێ ڕاستی دناوبەرە هەردوویادا یعنی نە دەبێت تەمامەن ئەڤین دنیاوی بە دنیایی نەژی بە شێوەیەکێ مەم وەکە ئەمبێژن بهر اوای خدایی یعنی راستی دنیای او بابت ادبیات بجای کردی دا از دبجن پچک ج یا کلاسیک اسلامی یا صوفیتی پچک جداتر تایبەتمەندی وان هەیە مثلا د اوکا زنبیل فروش دا يعني زنبیل فروش يعني دخازه دبي دنياي ده با دبي دنياي ده بمينا لبكا يا غريداي با او كإلهي يعني كاروباري يعني ناخازه الدنيا شكا او درويشين كو ام بجنا يعني دنابره اشقى الدنياي واشقى إلهي ده ام بجن جرباندنا سنتزكيه جخواد بجايا جزيري داجي جزيري داجي يعني مير حياة داوية باور ناكه كا ابيا اشقوي براستي يا خوش كبيرة يان شواكو وي ادعاء ديكي يا إلهية يعني دوينا بريدا الزبجم چاوکو احمد خانی دبجه از چیاکی و کناری ما ببیجی خازه ام بجن او قانون اسلامی یا ادبی پچک مسافه گدینه yani belki جی ناونده کدن یا وجهی او بکه چه بکه از دبجم تایبەتمەندی ادبیات تا کردی یا صوفیتیه دوی وارده پچک نه وکه یا
ابن العربي yan jî em bêjin klasîk çawa ku em di vêjeya Farsî da dibînin. بله بله راسته يعني قالك تصوف بموزينة دي جهاية ولأنه وقت امجد كلمة بينكو خاني قالك جاد بيجكو اشكي مموزينة جغورة قانون وعادات وشريعة ولأنه وقت امجد بيجكو مثلا جيجنا نوروز جيجنا بيروزة وجيجنا جغورة عادات وجغورة شريعة يعني او عند كلمة بيجكو او نروجي وكي جيجنكي إسلاميجي دبينة يعني جوي نورمين إسلامي إن كلاسيك قال لك باكيش يعني أو نبيجكو إشكي مموزينة تشتكي ترانسكريسيفة ونجبور قانون ليلة أين وقت وكي مقول أن بكرم بيكو نورمين إشكي لناف مموزينة نوكي نورمين إيرونة يعني أو مفهومة سكسواليتي مفهومة جنسي لور تيدا تنا جبور من باشه ماموستا ام مثلا احمدی خانی هر وقت ترى بكن هر بردوام بكن او بابتك كو چه قسم رو سر بپیوه او قاس کما اللي ام بين سر کاروبار نیرو اللي بره بیا از خازم رخنه یا در حق فولكلوريزم و اورينتاليزم ده تشتكي ببيجم يعني جبالكم من براستي تشك زيدا لسر او كاكار كريا سر كردولوجيا روسيا وسوفيتي تشما او فولكلوريزم يعني تشما بتايبتي زيدا لسر فولكلوري او لكن يا راستي هي د بيتر لختجي وبشرا دما اوربلي يوسف اوربلي ده وبتايبتي د نيكولاي مار يعني مار او توريابي يازفيا سر زمان وكولتوري او وسا او دكنكو يعني خسرية رسانية كردان ند ویژه اسلامی دا کلاسیک دا لیا فولکلور دا دکارن پیدا بکن یعنی رومانتیزم که فولکلورا کردی رهیه یکم جبر کو براستی فولکلورا کردی پر دولمنده و گلک تش تدهیه و اوکن و دویم جی یعنی او خسری پیدا کردن رسانیه کلتورا کردی بتایبەتی ئەس دەبێژم ئەڤیا بچێک بن تەسیرێ ڕۆنیکپیرێ ئێرمەن خەچەتور ئەباویاندا ئەو دەبە خەچەتور ئەباویان تو زانی ڕۆمانتیکێکی ئەوکیە فۆکلۆریە و بتایبەتی ji فۆکلۆرا کوردی پڕ هەزار گوتنا کوردی پڕ حەزەکە ئەس دەبێژم تەسیرێکێوی یە لەسەر کوردێن کو لە ئێرمەنیستانێ لە ئەوکێ دژین هيا وبراستي دبي وارده جي مالا حجي جندي مالا جليلان مالا اوكا خبات برمزندكن از دبيجم تراديسيوني كي وساويه مارجي مثلا اتيا نه ماري اوربلي اتيا مثلا مكسي دنابر ايرمن وكرداد دا تاني كاري فولكلور كريه كو دوزاني اکادمیسیان که پر تئوریک زانایه لی هاتیه فولکلوری کریه از دبیجم او لیگرینا خسریه کرده د فولکلور ده شخاره کریبون وکا پارادیگما یا کردولوژی لیکولینن کردولوژی تو در حق بیاده چی دبیجی؟ بله همین تش لسر او که دین هتروکسی یا کرداجی yani ezditi yaresani aleviti ya kurda balkeş alakati wan heye jiberko ew juwane ku tiştin İslami şu müşterekin yani jibo Arabanji jibo Farisanji jibo Türkaji ew ya nastikin şu lerkava ku tişti İslami dibine dibeje ya ev dubaraya yani tişteki dubaraya tişte orijinal tünel yani jibo ku orijinalitaya geli kurta bikin bigerin ew از باورم لورا لگل فولکلوری بون یعنی لتابی پارادیگمای نتوه پروریا روجاوای دا جی فولکلوری etnisizme yani ne نتوه در ناکن بله از دترسن کو جو برشتیوه که باش ساعتی که دن لازمه از ذکرم بچنت کی که
perspektief kurz bekim. Yani lekolina folklori de Avrupa'ya rojavayı de stetsela nozdehan be Brian Grimm jihati avakarın. Ujbowan ji projeje ke netewayı bu. Yani Brian Grimm bewerker ko folklor çeşitli ke pakaj u tam Almani serbkhwaya. وهم دكارن لكولين فولكلوريين روسيجي ببينن كو فولكلور وكي چاندا نتوية باكج هاتي يديتن. بله. جبوي جبو او سياستا أفكرنا ناسنامي نتوية إن بتشوك وكي كردان تشيتشنيا فيلان de Sovjeten da او جي لازم بو. ولا أين وقت او بشر وقت دبار heteroxie بو. سياسة السوفيت رسمي سياسة أتيست بو يعني جبو سياسة وجبو بو كمار نو دين نلازم بو وبوها مثلا عندكارن de ليكولين السوفيت جبورا وان فركل ناف كردين مسلمان وكردين إزيدي تنبو تنه فولكلور وزماني وان هبو أو وك هبون جبوي لوقت السوفيت كودين مسلمان وكودين إزيدي وكهف هاتنا ديتن وتبان باشيس يكتي السوفيت كمارا أرمينستان سربخوا كودين مسلمان وكودين إزيدي هاتنا باتش كرن يعني دين جي باتش سياسة مودرنة وجبوي أرثوذكسي وهيترودوكسي جبو بولات وكماري مودرن جي باتش سياسة مودرنجية مامۆستا پرسێکەیە ji ber ku wextê me xilas dibe yek ew çi cudayî di navbera memê alan û memê zînê heye yek pirsek hewe ya din jî cara yekem gelo beşa kurdolojî di kîjan üniversiteyê û li kîjan salê hatiye vekirin باشه باشه شير يكم مخبن وقت ما جبو اخافتنا درباره مبلان تنبو بله گلک برتما گلک كما مانا ما راستي وقت ما هبه جارا كدن انا خدار زانم كار جارا كدن دومكم يعني جبو منجي گلكي باكيش بو ايبوس مما الان يعني ايبوس كي غوتاريا و بگشتی به تئوری فولکلوری مرو با وب دکن کو اپوسین گوتاری کونترن ل ام زانن اگر بره اف کون شوپیا گوتاریا کردی سرب خواه بو یا نه جبرکو مثلا اپوس مم الان نتنه بزمانی کردی هاي بزمانی ارمنی جی هاي و بزمانی سوریانی جی هاي Ein Wert, eposta netewي Ermeni, يعني ساسون سي دافيد نتني بزماني أرمني هاي لي بزماني كردي هاي بله يعني من خواست ببيجن كو فولكلور نتني تشتكي نتويية وكي من قلت نيكولينا فولكلوري وكي بروجيا نتويي أفابويا وجبوي أندكار مبين كو بري أو جيا كوزموبوليتا فارسي هبو ولا أين وجهي مزنترجي عندك أنا ببيجن إيراني هبو نتني زماني فارسي لزماني دين ولهجين إيراني هبو مثل دينين إيراني وكي زردشتي وفلان يعني جيكي جالكي مزنتر بو وعلى كاتين لناف جالين دنجي هبو يعني جالي كردي وجالي أرمني نسر بخوا هاتنا أفكرن يعني هم وقت على كاتين وان هبو على كاتين زماني على كاتين ديني فلان وعلى كاتين چندي مامۆستا gelek ew kenin ji binêran ji temaşewanan ez çend ji wan ew bikim lê berê wê ez wek anekdotek ew bikim ser derbarê ew axaftina me folklor û ew kê de Profesör Celîlê Celîl rojekê weka piçik min bi rexneyî dostê min e rexneyî min got mamoste tu çima varê dîrok berda dîroknasiyê dedît berhemên pir hêja dan di dîrokê de dîroknasiyê de tu jî weka malbatê Celîlanê dina folklornasiyê ew kê kir
گوچ تاریخ راست هوا چی دیروک راست کو مشترک جبو محمو کرده هیا دبی فولکلور ده نه ده تاریخ او yani ev kaxawsa dikir başa çend pırs hebun pırsek jimin atiye kirin mamoste tabii ku ve ya ev pırseke pır evke pır duru derece mirofti be ser be peyve liser nivîsandina Kurdî liser rezimana Kurdî û kîjan alfabe were bikaranî yani ya rast bêtirîn Kurd kîjan alfabeya anaha bikartînin ez hevîdarim rojekê hemû Kurd ew alfabe bikarbînin lê bikaranîna alfabeyê dema nû de perverdeya modern de nayê vê wateyê ku em nikaribin alfabeyên din fêr nebin ya rastî kêmasiya me Bakuriyan e ku em alfabeyên tîpên aramî fêr nabin ya rastî ne zehmet e ez pir kin wextekî pir kin de fêr bûm û ew bûm lê dil dixwaze aliyê din jî bi taybetî ew welatên ku pîtên aramî bikartînin ew jî bi latînî bikarbînin lê hûn dizanin ku dewlet ew qawî heye yani wisa ne destê heman Kurda da ye tenê carekê de alfabeya xwe bigihînin yan ew bikin ji bo min çare ew e ku em di kîjan alfabeya da Kurdî tê bikaranîn em wan alfabeyan fêr bibin. Böyle yani taban hemu alfabe ji bo Kurdî başin yani çend kitabên Kurdî bi alfabeyê Erebî hatine çapkirin çend bi Latînî û çend bi Ermenî jî tenê mixabin îro ew alfabeyên zimanê Kurdî hindik hatine siyasekirin yani em dikarin bibînin ku bi taybetî di Bakur û di Rojavadê mirov bi tîpên Latînî dinivîsin û kitab çap dikin li Başûr kitabên bi tîpên Latînî wekî kitabên Bakurî tên dîtin li aynı wext û ew ji bo zmannasî tiştekî gelekî bakeş e lê ez bi werim belkî ji bo Kurdan belkî ne tiştekî ew qas baş e Kurdên Başûr bawerin ku zarava Silêmanî wekî zarava dewlementerîn ê zimanê Kurdî ye û berê deh sal çend rojnamevanên Başûrî digot ku divê em zimanê zarava Silêmanî wekî zimanê resmî ye ji bo hemû Kurdan bikin ne tenê li Iraqê lê li hemû Kurdistanê û teban zehmet e yani lehçekê din e û alfabeyekê din e û li aynı wext di Başûrê dî jî ew qas hatiye siyaset kirin ku mesela îro di Hokê de wêjiyekê tam nû wekî ew ne bi zeravê Soranî tê nivîsandin lê bi tîpên Erebî jî tê nivîsandin yani îro em dikarin bibêjin ku Kurdî zimanekî sê standardîn jî ye ji ber ku standarda Kurmanciya Bakurî bi tîpên Latînî heye standarda Soranî bi tîpên Erebî heye û îro standardekî din jî heye standarda Badînî wekî Badîniye û li Bakur êdî ya Kirmançkî jî di milkî jî ew berbi standard bûyînê ye ez pirsekê min ser viya hebû ser goranî û zazakî ez zanim tu nêrîna Mackenzî pir ew rexne dikî û argumentê te henin lê wextê me xilas bû ya rastî ji babetên xwe em nehatin ji bo roja îro ji bo ser projeyên te xebatên Kurdolojiya pêşberê me de di pêşerojê de lê hêvîdarim di vî barî de ez zanim ku nêrînên te gelek baş û gelek pozîtîv henin heta derheqa diasporaya Kurdî de zanim nêrînên te hene lê hêvîdarim em carekê din bên bahev di diyaloga akademîk de ê min
از پر کیف خوش بوم جبه آخفتنی gelek spasiya tedikim zuda bu şufa mehevdu nediti bu ana mehevdu dit gelek spasik gotuna tedavi hebe ama gotuna tedavi ji وقالك سباش بو همو برشهر ومخبون وقتش بو برسيف تنقول ازي فيدارم كو ام دكارن ديالوج اخوا جارك الدندوم بكن قالك سباس وسير شوان و خدار دزانم كارم هدو جارك الدن زو ببينن tego kurtçlar dibejin memo ne vaya بله وكي هناك كنت هوا باش شوباش مemo hatta برنامج كدن بنرن هجا hatta برنامج كد يابا أكاديميك دندا بمن الخير وخشية دا منهرب زور من